I whakaatu atu a Sea Lord I tana kaipoke hāwiko hō e whitu 15 miliona tāra te uara ki ngā tāngata I tai atu ki te hui ātau a te ohu kai moana I te rānei. Ko Sea Lord te umanga hāwika nui rawa o tēnei whenua, he haurua o taua umanga no te iwi Māori. Hei tā te pūrongoa Irena Smith mā tēnei kaipoke hō, arā ko te ingoa ko ngā tapuwai o Māui. Tērā pēr, ka kite ngā iwi I ngā hua nui o tā rātou whakangao pūtea ki te rāngai hāwika. Ki ana te whare I ngā māngai no ngā iwi 58 e huitahi nei ki te kōrero mō o rātou rawa me o rātou hea, hāwika. A lot of our people, I think, we look at Sea Lord and we say, hey, we own half a Sea Lord, but that's what it says on paper. Now, for us, the challenge is how do we actually provide tangible, benefits and recognition for that? Mā tēnei whakaaetanga e te tuki ai e rā hia mō ngā iwi 36 kua tukuna o rātou rawa hāwika te kaumārima mano tana neki atu hei hiake mā Sea Lord. You'll get more money, but everyone gets treated equally. So it doesn't matter that you may well be a small iwi, you will still end up making more money than if you tried to trade your catching arrangements to someone else in the fishing industry. He kaupapa e tautoko hiana e te ohu kai moana kia kaha ke ai te reo o te iwi Māori I roto I ngā kamupene hāwika. Ko te mahi ai nei kamupene ki auro mai ki te ao Māori, ki te whakaaro te ao Māori I roto I o rātou mahinga, I o rātou haonga ika. Nō reira koera te painga, kei reira rā ngā iwi, he nei atu, hei wero atu ki ngā kamupene kia tika ai o rātou mahi hāwika. Ko te tumanako anō mā te mahitahi a ngā iwi, ka tutuki ngā wawata o te iwi Māori, I raro I te ture hāwika Māori. This particular partnership brings everybody back together so that we all leave one footstep. We're all heading in the same direction. So to me this is a watershed moment because not since the 90s have iwi congregated in this volume together. Ko timata ke a Sea Lord ki te hāui ngā rawa ika a ngā iwi, ko te tikanga ka ki te rātou I ngā hua moni I roto I te kotahi tau. Irena Smith, Te Karere.